Kuma ntuko ya Narua MC wa ward ya Mukothima niwe Nyaga Marengo niwe mutongeria wa baria baingi mbungene ya kaunti ya Tharaka Nithi. Nyaga ni umwe wa tongeria bana baria bethiritwe bagitegere baria bonekete kanya ka gutongereria nyuma ya mbunge kwithirwa ikithithia ithurano BBL ntuko ya igoro gukurukira baruga ire thomi ni metha yetu ya nteto kuma kiri kiama kia UDA gukurukira mwandiki munene niwe Cleophas Malala ni kirari gire kuga ni kiamukirite mateta ja MC bakiama giki kuma kaunti bakienda kwithirwa bakigarurirwa utongereria bwa mbunge eji bakiuga batigukenera. Nyaga nandi ajukitie kanya ka Justin Kithinji atongeria mwanya bakionania gikeno kiao. Muthenya gwa mthikiri mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi arabombire gukurukia barabara ombire kuthura muthenya gwa ikoro ario majority rinda twe Nyaga Marengo na orankurukinwe MC wa ward ya Mukothima. Honorable members, having no petitions, we are going to proceed to the next order. Aratukarenire na Mheshimiwa Nyaga Marengo na orankurukia rikite kuthurwa ta majority rinda kiri mbunge ino ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa guntuko ya munde, we also welcome the former majority leader MCA Justin Kithinji. Wale amona ati tukuja tufanye kazi pamoja nonto ino safari ya siasa munde wewa ore oyo aroni ukegwa kuri oyonge and itubatiri gwa accept na gwetigiria changes iri kuonekana and we are fully turiaga gu support thirikari ya Tharaka Nithi kenda yomba gutetheria mukaji wa Tharaka Nithi aomba kuona maendeleo bora kwagirite. Marengo akigwa ari umwe wa barabara ombire kuthurwa muthenya gwa igoro. Irathurirwe yonthe it was not about majority leader peke yake. Kogu is the entire house leadership. Kogu, I want to congratulate all the team that was elected. Itrai only Marengo. So niwege kethro ikiria kuoneka and ni makoneka ni leaders because all them arathurirwe unopposed. Gute ungi oraumere wa kwirutania ndathurwa. So we want to thank them na nitugwiciria magathubira wega. Gucokeria kiama kia UDA ni kuona mambe wironu mananenkere na wanenkera wira kurutaga na ninkuga ningo congratulate Marengo nikitekera turamunenkere turi nyomba ya UDA na tukumenya utongori wa Marengo ukabota guturutira wira wega nkuruki utongori urariku arankuruki MC banteri na borite Marengo gutigira na kubarutira ngugi na kio gera bwana Marengo honorable Marengo nuntu akunenkerwa manto enu ya kwigua uri majority leader na ningwitikia county yetu honorable members tuli na unity of purpose nuntu seasons come and go. Seasons cia kwigua uri leader, seasons cia kwigua uri member cionthe ninga yunenganagira na koguo nakaninkira Marengo agwate mento enu wega nikenda aumba kwigua twina unity imwe ya kumba kwigua turi gintu kimwe in the county assembly. Kuri ubangi ni tuzo appointment na governor nikanda tubanga Tharaka Nithi wega kula kwina thina kula kwina gaps tumba kwijuria gaps ino nuntu gutina ngwataniro tukaina ogu nyimbo ino tukwina miaka 5 ethire twinuke baba kaamba kwinukwe benukwe na baba kaamba gucokwe bacokwe na mwana inchi gintu kera ithiritie tibula kumba kulwa muno ta resources ile kumba kumukinyira kula ground kwa ugu ni utani ninkwirutira Keripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Gwakabethe.